Evo će biti jedan kratki video o Yozi. Yozi je kamera s kojom snimam manje više sve videe na kanalu. Osim ovog videa koji snimam na kameri koja se zove Samsung NX1100. To je mirrorless kamera, puno je bolja za fotografije nego za video, uvjetima slabog svjetla jako loša, za razliku od ove kamerice koja je fantastična. Kada je svjetlo slabo ona snima kao da je dan. Ovo je moj trenutni setup. Znači kamerica je ovakva kako ju vidite, stoji na jednom najobičnijem malom Haminom tronošcu koji je star bratu 20 godina, može se ovako malo proširiti. Evo tako lijepo stoji. Sama kamera ima ovaj flip up display koji je na touch, pa lijepo možete vidjeti kadar koji snimate, to je pogotovo bitno kad snimate sami sebe. Ako niste u fokusu možete još malo to popraviti tako da tapnete na sebe i onda se izoštrite, ili na nešto što je iza vas što želite dovesti u fokus. Na kamericu sam zmontirao ovaj mali mikro mufčić, to je ovak jedan mali čuperak, izgleda kao da ima kosu, kad ja već nemam kosu, bar da fotoaparat ima. On ublažuje zvuk vjetra na mikrofonu, znači ako snimam negdje gdje ima dosta vjetra, onda bez toga se čuje onaj šum i u principu je zvuk u video ne iskoristiv, tako da ovo je bio jedan mali upgrade, to sam nakeljio gore. Taj materijal sam kupio negdje u nekakvom dućanu sa tim materijalima za krojače i to. Yozu ćemo danas upgradeat. Znači naručio sam preko Banggooda iz Europe, tako da se ne plaća nikakva carina, par stvari, tako da možemo zmontirati gore onaj vanjski snimač zvuka i mikrofon koji smo unboxali neki dan. Pa ćemo sad to napraviti. E sad, tu imamo tri stvarčice koje su jako bitne da bi taj setup šljakao. Prva i najvažnija je ova šina ili bracket, znači ona se stoji od dva šerafa na koja ćemo zašerafiti aparat i ostatak opreme. Pa sad evo, možemo odmah krenuti s time. Ovaj tronožac ćemo za sada maknuti, spojit ćemo ga kasnije i stavit ćemo ga ovako na šinu. To je to. Display se dalje može otvoriti, znači ništa ne smeta, ima mjesta. Fora je kod ovih šerafa s donje strane što i oni sami prihvaćaju šerafe, znači možete sa dodacima još iz donje strane montirati koje kakve stvarčice, u našem slučaju to će biti taj vanjski snimač zvuka, a gore ćemo zašerafiti mikrofon na ovaj Hot Shoe. Ovo je Rode Video Micro sa nataknutom mrtvom mačkom ili dead catom koji evo možete usporediti sa ovim što sad je na aparatu. Puno bolje izgleda i vjerujem da će puno bolje prigušiti zvuk vjetra. Osim što je mikrofon puno kvalitetniji od ovoga, još će i to dodatno pomoći da zvuk bude bolji. Samo ćemo ga uklizati i mikrofon još ima taj šeraf s kojim se to zategne da ne bude klimalo. E sad, sljedeći korak. Imamo ovaj zoom, znači vanjski snimač. Da bi njega mogli spojiti s donje strane na ovaj šeraf, treba nam jedan mali adapter koji ništa drugo doli ovo ovdje. Jedan mali ovakav šerafić koji ima s dvije strane navoje, njega ćemo tu zašerafiti ovako. Eto, sad imamo šerafić na koji ćemo zašerafiti ovaj vanjski snimač. Sad treba spojiti mikrofon i vanjski snimač zvuka. To smo dobili ovaj kablić, mali rastezljivi. Stavit ćemo ga tu u mikrofon, tako. I u ovaj line in na snimaču, tako. Sad vrlo jednostavno zapravo se ovdje može zašerafiti ovaj tronožac s donje strane, na istu foru kako smo i ovaj snimač zašerafili. Imamo nekakav setup. Međutim, ovo je setup koji može biti ono on the go, zadržati u ruci i snimat. Međutim, ako želim snimat nekakve timelapsove, onda nije baš zgodno da ga držim ovako u ruci i treba mi neki sistem s kojim mogu brzo prebaciti sa ovog tronošca na veći stativ. I zato sam kupio glavu koja također ima navoj. Evo, ona izgleda ovako. Znači, to je jedna glava, brzo skidajuća. Tako. Koja izgleda kao one glave na stativima, koja ima ovako jednu pločicu. I sad, umjesto da zašerafimo direktno ovaj tronožac u ovu šinu, zašerafit ćemo ovu pločicu u tu šinu. Zvala se Risija Father i onda kosice The Sun. Father and Son, Mija igra GTA 5 koju je dobila ispod bora. Bok Max. Znači, zašerafio sam ovu pločicu s donje strane. I sad tu pločicu možemo lijepo nataknuti na ovaj adapter. I onda u taj adapter ćemo zašerafiti ovaj
tronožac. Još jednu stvar sam naručio da bude malo praktičnija, onu nekakvu kopiju onih Joby Gorilla. Joby Gorilla je jako skup, pa sam našao također preko eBaya nešto za par dolara, nekakav ekvivalent tome i onda će to biti puno bolje zadržati. Sad ćemo još izvagat koliko ovakav jedan setup vlogerski, youtuberski je težak. Znači ovo izgleda na prvu ruku jako teško, ali uvjeravam vas da nije teško. Sve te komponente su napravljene od plastike, ovaj mikrofon je jako mali i stvarno ništa ne teži. Ova šina je od aluminija i sve su lagani materijali. Sad ćemo s običnom kuhinskom vagom izmjeriti koliko je to teško. 723 grama, znači ko recimo boca omekšivača. Ili malo teže od boce Coca-Cola, one male od pola litra. Sad dok je taj setup složen, vrijeme je da ga i testiramo. Znači ja ću njega sad prebaciti na ovaj stativ veliki i onda ćemo snimiti isti kadar sa njime i onda ćemo vidjeti kakva je kvaliteta zvuka sa mikrofonom, ovim njegovim ugrađenim i sa ovim novim setupom vanjskim i vidjet ćemo dalje nešto bolje. Evo, znači sad zvuk dolazi sa Rode Micro mikrofona i sa Zoom H1 V2 eksternog snimača, odnosno vanjskog snimača. Možemo sad opet nazad se vratiti na mikrofon koji je ugrađen u kameru i zvuk koji dolazi sa Rode Micro i Zoom H1. Eto, od sad pa nadalje ću snimati u ovoj kombinaciji, nadam se da ćete uživati u boljem i kvalitetnijem zvuku. Ništa, odu dalje, ćao! Mislim da je u redu da dam neko ime ovom tu setupu, zvaću ga Jozo V2 Turbo, to je dobro ime.